ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwarta mo din ato yan. At daw may asa nga ilay. Awan pa ipasangog kadakwada. Ay so, sayang lang ti kwarta, no arak mo ila ti pangigatangam. Italaang mat nga umay tigagayem kao. Nabayag adi kam nagkikita. Uray kasano kapatid de tagayim mo. Jak lakit di ipalubos nga arak ti ipasangom. Ado tinatinggita ang mabalin mo nga ipasangaw. Ay, unay mo day tuyan. Apay ayaan nagimot ka. Nagagitak mo do'y baunak. Rumbang lang nga tulungan na kadagiti trabaho. Nang runa no adda papana. Tultulungan kami ta. Ay, siyak pa'y timang pakpakan ka nagiti baboy. Kung nagaduwa manok. Pakanum tuman idan at adda papanak. Ay, nagimot laki din ayah na ito'y atuyan. Noon ay ganandan ti kwarta, di nan kaya timang day. Ay, napukawan ka di pare. Naliday ka, mate. Ay, hindi nga mintuyan ko, pare. Dumaw dawatak iti igatang ko iti pagsanga ilay. Tada sumangpit agayem ka. Di na kaya timang day. Kaano asumang pati sa nga ilim ay paray? Intun alal daw pare. Kastoy langan paray. Magparti ka iti manok yaw. Sa nabalita, marami kang manok. Gumatagak met iti arak na umayak iti balayaw. Kasanungay numamuan ni tuyang ko, pare. Apay bilbilangan na dagiti chicken yaw. Ay, san mo't kiti Matlagayam! San ka di nga da na pananda? Di na to amaw, nga da parjam. Ta naibus tayon ton, no makasangpit. Ay, sige man nga rod, paray. Inak man mang partay. Umay kan tunwal aldawa nga rod, paray. Una, mangalak iti arak. Mapanak pa iti barangay yun. Maray, papanam ka day. Nakasukat ka, mat. Mapanak iti ayan ti may sa kabagyak maray. Si Mangpert ang naggapu ijay abroad. Inakmet umiliw Nabayag ngamin ijay tanagaw awir iti apo ko na. Ay, imbag man, Maray. Ay, sigurado. Adda ipasarabo na kan ka. Bareng amaray. Nabayag ngaminin ijay. Italaang asumangpag. Ay, kaasiman nga rudan ani pari badong ang mga sikaso kadagiti baboy yo. Kandagiti ado amanok yo. Dumaw dawat kat itay iti kwartana. Ngamjak inikan. Ay, apay ngay adi mo inikan. Kat nagagat mo't amang pakan kadagiti dingwen yaw. No pagbarkada na lang ay sanon. Sayang. Ay unay kamutan, Mare. Apay ngay nga imutam ni badong mo. Sagpaminsan laang mo't adumawat. Ay namaray, no arak to pa'y laang ti pangigatangan na. Saanon, tasayang ti kwarta. Nabiit kalaan naglako iti baboy mo. Di kalakot inikan mo't ni pari badong. Dito'y kapay barangay hol kagawan. Mapanak basit iti balay ni pari badong. Huwan, Kapitan, siyak pati on duty ita. Dua kami kanikwarog. Unagam awamay. Sumangpit pala inton umay alawas. Nasaya at no sumangpagtaon. Medyo nabayag ti bakasyon na. Impapas mo tiluko tinagbakasyaw. Awampay ka may baon kun iji balay asumakdo. Kain agkayaw iti pagsungraw. Dala ka nga agpaiso nga ibabaon ni kwarog tanagagat. Una, nasingpit pa'y. Imala kanyak iti kinasingpat kan kinagagat. Ngata, Kapitan. Hay. Nada. No sa anak anasingpit kan nagagat. Apay imbutos dak nga raw kas Kapitan. Pag gusto ti isa sangpit ko, pare. Adan ti bagbagam asang hailay. Wait, paray. Umundag kan, tayam amukay, tigayam ka. Ito tayo paalam nga anak. Awata mo. Ay na, nagkana sa'yo. Nagyaman ang pare Umundag ka, tagtugaw ka pare. Oops! Pare Bilyong, iya mamaw, ti Kapitan May, dito'y kabildatan. Ni Parinteng, pare.
Maragsa ka na kamakamamukan ka, Kapitan. Iso tigayam ko, paray. Ni Pari Milyaw. Maragsa ka makaamukin ka, pare Emilio. Awagan kan iti pare. Kumparik mat ni kumparim badaw. Pakaidayawak. No awagan iti pare, Kapitan. Sige. Uminom tayo nga ro din. Idigar si... pare Emilio. Insan, arig na sangsangpit mo, ngam agawid ka kadain. Ayun, insan, tadagiti dingwon may. Amangan no saan nga asikasuan na imbag ni Badong Kao. Saan ka de ako nagagat ni Badong mo, insan? Nagagat matkit day, insan, nga may mayat jay adda ak ijay amang kita. Amangan no adda manen barkada na ijay balay kat maliwayan na. Adakan ka day tano, di ka nagbayag ditoy. Ay, agyaman ak kadagiti inted mo akapay kanda dumapay, insan. Ay, basit la day ta, insan. Nagado kayo mat ngamen, iso nagbibingayan yon. Ay, wang nga ro din, san. Adu kami akabagyam. Ada ka magaya man tuyang. Nay, kanya nga dahi taawit mo. Jay man inted ti kasinsin ka. Ha? Basita ka pay. Sabon, tsukulay kan bang banglaw. Payasaan ka maragsakan, iti ininted na. Kasanaw, namnamaag ngay kanak kumay ti dulyar ngam saan mo. Nagadol lang aro din dahi tainted na. Tarigagayang pailaang may ti dulyar. Kit dulyar may tinggatang na, kadagita imbunong na kada kayo akabagyan na. Naggapo nga ro di Jabraw. Adu kuma ati itad na. Napan ni Jay Abroad tapno agurnong para iti pamilya na. Saan kita para kadagiti gagayim na? Imot kit di Ay, saan nga imot tada itad na? Ti imot kit jay dawatay lang aruday. Di pa'y lamang tay. Day jay ati imot. Anya ti kayat mo asawan. Di mo ka di makita jay asaw. No agkinkinit iti tulang. No dawatam kit agnger-nger. Sana mang tay, oray ka balay na. Kas jay ti imot. Dandan iti anibersaryo ti kasarta tuyang. Partyenta ti may sa ababoy. Taya banta mo dagiti gagayam kang kabagyan ta. Anya? Ay sus, saan abasta ipasida ti baboy ta? Naglalaingan ngay dagita. Nagngina ti kanan ti baboy. Unay kalaki din aya. Ado mo ti baboy mo. Saan ka malugay? Uray, jaklakit di kayat. Oray nagpakanla kumatin tulong da. Saan mag? Sa mukat ipasidan kadakwada. Ay, di nakpay mapagustuhan, mate. Anibersaryo ta nga rod. Intalamanganan iti restaurant, mabalinin. Ilagip talang metal daw ti kalay sata. Nudwa talang, sanay. Ay, umpay ganas, mate. Naggagata nga agpakan ka naglinis iti kulungan ti baboy. Hindi nakpay mapagustuhan, mate. Hey, Pigsaam tay bagbagam tadyak mangag. Mare, nakitakmat ni Badong mo amang digdigos iti baboy yaw. Ang nakamisuot may. Kaya nakitdain apartyan mi kanuti may sa ababoy may inton anibersaryo may. Apay adi mo kayat kat adu mat ti baboy yaw. Nagngina ti baboy. No ila ko may, di ada kwarta may. Ngam no partyan may. Anya ngay ti kwarta may. Ay, maasya naklangamin kan ni Badong mo. Naggagat. Ang di mo matpagustuhan no adadawaten na kan ka. Wana, saan mo ngamin nga no ti daw-dawatan na? Ngam kayat na kumamot ti ag-relax. Apay, saan ang makarelax no adunto ti kwarta may? Inton ila ko may ti bagbaga na apartyan na? Saan la akwarta ti makagapo tapno makapag-relax? Wano maragsakan mat ni Badong mo, Mare. Kayat na siguro, jay adapasken ang mapasamak. Nagastos ti pasken. Banog pay. Kano iti restaurant ti panganan may? Sana kun ngaglutaw, kan aginaw.
mo ka dinayaayo ni bakit mo, itikid daw mo agpasken kayo inton anibersaryo yo. Ay, di na kayat pare. Imot nga men, nituyang ka. Sayang. Agparti tayo kumaiti baboy inton anibersaryo yo. Nga maday singasing ko ken ka, pare. Ha? Kasano kuma pare? Saan mo met siguro apakabasulan? Tas ikamat kang runa namang pakpakan kadagiti baboy yo. Ken mang daldalos iti kulungan da. Ipagam, ta tingitingan ta, nung mabalinday ta kunam nga isingasing mo pare. Umasidag ka kanya. Tayarasas kukan ka. Ah, haliman nga raw nung mayat mo laing. Kastoy, pare. Ha? Mabaling nga taday ta pare. Gumatangak man iti dua supot at tinapay kanarak maray. Na, maipulutan ka di ti tinapay, kabadong. Ay, saan may apulutanan ti tinapay maray? Ah, Ibabad ko ti tinapay iti arak. na, taapay nga ibabad mau. Saan ko mabalin nga ibaga maray? Ah, Pasensya kan, secret. natadapay pasikri-sikrit mau. Ay, wala, barang agbaligay. Kidawag, saan mo asasawin timbaga ka? Tatalahin ti makamaw. Malaman lang, tapno di mo mo't kunaan na salawa-sawak. Ay, kasta, tinasingpait akagawan. Masyanak ngamin kan ka, kabadong. Amaw ti sasaadaw. Sige, pare. Ibabad mo amin na tinapay iti arak. Kalpasan na. Ipakan mo iti baboy. Akayat mo amaparti. Mabartag nga tatibaboy, paray. Numakan namin na tinapay na ibabad iti arak. Anya kita sana mabartag. Ala, agawa amon. Tama nga no sumangpot ni tuyang mo. Halingarod, tay patug ko ti arak iti tinapay. Ngayong kabil ko iti basit at timba. No simagapsepan ti arak iti tinapay. Ibakan mo ni ti baboy. Kita ti mapasamak. Ngam, pinadas mo kadiday tuyan, pari milyaw. Ammo kaya no saan ko pinadas. Saan ka di at ipadas ti pakasurusuruan pare? Sige. Tadapay pa pa na. Nabartag nga agpaiso ti babawi. Ay, nakipagatin ni Tuyang ka. Nga dag sakit a babawi. Tuyang! Umay ka dito yung kulungan ti babawi. Masakit ti may sa baboy ta. Pag kunamot ang masakay, awan mo't ang sakit ababoy ta, tapi na bakuna akmat amay. Umay mo nga min kitain Sana makatakdair. Di na pa'y kaya timangan. Sigay, taumayak dita. Ay, darasama. Ay, day tanay. Nakaidalatan. Di na kaya timangan. Apay nga agsakit mo't nga agpaisaw. Ay ingkayaban ti veterinaryaw. Veterinaryo nga. Parjam kidain. Nung makita da nga da sakit ti babaw, iraman da pa ikalay ti daduma. Kamaalisan ti daduma babaw dito kabildatan. Ay delikado nga raw no mairaman ti daduma. Mala, ingkaibaga kada kapitan, tapartin nyo nga rudan. Wain ta si bibiyag pay. Numatay, pa ikali da. Ay awan maramanan. Hintay ujay balay paray. Hintay parjam ti nabartag ababaw. Anyat ko lang pare. Nabartak. Uwan paray. Hangam, di mo ibagbaga Ti amo ni tuyang kaw, kit masakay. Ha? Ay, aguray ka man. Anyat inaramid mo ijay baboy. Pinakan ko iti tinapay nga daarak na. Na- Isuan na bartay. Sana mga naing. Naa. Pagarupan ni Marituyang, masakit. So, nagmayatin ang maparte. Ganun ba? Exactly, paray. Imutan nagtumay. Ay, pag madyan na numabinsan tinaimot kay, ta makapanunot ta iti madi apamuspusan. Ang paray. Madimat at inaramid mo. Binartag mo mutin jepig. Ay, lawlawag kunton kinituyang kaw. Asaan anasaya at tinaimaw.
Happy anniversary, Tuyang my love. Happy anniversary, Mat. Buddy, my love. Ay, nagpasken ta adi na oras ta nagsakit ngamin ti baboy ta. Ay, sorry, Tuyang Saan na nagsakit, ti baboy ta? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kwa. Gaputa, imot ka. Binartag ko ti babaw. Tapno mapilitan ka amang papartay. Isuasuri, Tuyang Ha? Ay, sorry mo't badong. Aglablabesak gayam nga agpaiso. Saan mo ko mga inaramid ti kasta? No sa anak nga imaw. Ay, agyaman nak, Tuyang Tanaka-amiris ka. Ay na toyang. Di mo ngamin imutan ti asawam. Tapno di nakasiripan. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdingan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Itaman pa yung kail. Nagbayag kamot dita sa angot ti Sarmeng. Na! Adda kagayam di takwarog. Kunak no adda na panam. Nujak agkamalay. Kaduam manay ni Tata Duraw. Ha? Gusto ka day. Ay, kwarog. Kasano nga amaw. Nakita ka nakatakdar di tabalasiw ti kalsada. Na. Si kalakit di tururain na. Papanan nyo ka day. Ing kami labasit agpasyartawan ni Banang. Agpasyar? Kasano nga iti trabaho may di barangay haul? Agsubli ak mitla dagos. Mapanak tumit lang iti barangay haul. Masapol nga agsubli ka dagaws. Tadun tumanin ti mangsapol kan kay di barangay haul. Win! Promise! Babalik ako! Nabayag akong dito, pare kapitan. Kung naklakit dinusaan kan nga umay. Nakita ka si mangpet ni Kwarog. Intakit din iti papananta. Mainiwa kun iti napintas a balasan. No itay pa'y kumaarimwar ka. Di itay pa'y anakapanta. Si mangpet tumit ni Kwarog. Sapay sumada. Amuna ka di ti papananta, pare kapitan. Delikado numaamuan na. Agi pulaw. Iwaras na. Inton kuan balunatan nakto ni Banang. Ay. No siya. Jak ipalubos nga daiduli ni bakit ko abalunet. Ibalang ko Saan ko ang mabalin nga ibarsak ti balunat ni Banang no bilang? Apay, kabutang mo ni bakit mo? Saan ko akabutang tadong-dungwag? Baybay akla ang ti balunat. Nakita ka pimanaw manay, ti balyodong kapitan, Tuyang. Tapay abalyudong ako nam. Kanayon ko makita rumwara kadwa na day aduraw. Sa dinungay ti papapananda. Day tangarod kay. Ay, masuro na kitikas diya klase kapitan. Balyodong ako na. Umapal ka laang, tasanda ka akadwa. Anya ko mga iti apala. Diya kinabalyodong da. Ay, imbaglakit din, tasaan ka akas diya, iba daw. Adda nga min panunot ko, Tuyang. Diya kaya tasayangan ti oras ko ngagbalyo daw. Isungad adakit ama inlabakan ka, baday. Anya ka diti orderyo, kapitan? Noan niya man ti adda dita. Iso ti itin mo. Napintas ana lapsat ana beauty abalasan.
Ado ti mainom dito kapitan. Agpili kayo. Jakmet amo no anya ti kayat niyo. Mangyig ka iti may sakis aber. Napintas abalasang analapsat at nabyutan. Anya ka diti pulutan niyo, kapitan. No anya ti kaiimasan dita. Isun napintas abalasang anabyuti. O sige nga rod, kapitan. Tainak alaan ti order yo. Sige, urayan da ka. Awan ka din ni Uncle dito'y barangay hall na nakwanang. Awan maot ko arog. Manipod ka di itay bigat kat saan nga imay? Dimbagas laeng itay bigat. Idi kuan naglogan damot iti tricycle. Malam to siguro wag sublay. At ka di naka-schedule ang meeting na? Ay, jak amaw. Di namat imbaga, no ada meeting na. Kanayon mo to naman pa ni Jay Ilay. Wen nga rod inton sumangpaut, madlaw ang nakainom. Nasumok naman ang ti panaging inom na iti arak. Ije pa'y mat nga rod Ilay. At damot arak alakaw, no kaya't dati uminaw. Ay, mas daawak nga rod. Saan mat asigod akas, jay ni kapitan? Manipod kad kadwanan day di atataduraw. Kanayon damit to na mapani Jay Ilay. Apay, agda opisina may jay ilay, paray. Pagkunamat nga da opisina kay Ili, pare. Kanayon ka mo ti jay. Saan ka di arumba nga dita opisinam, dita barangay hall, ti pagyanam? What is the problem, aya? Pakibiyangan pa ti opisina. Agsipaw, tamay sak abu marangay, paray. At nakarbangak amang dilaw iti madingar aramidan. Saan ka nga inikan iti karbangan makibiyang? Ay uray di nakinig ka ni ti karbangan. At dalat ta karbangak. Kaya't munsa katag pinadasta. Anya nga ti padasin ta? Iparaman ko kan katoy gem-gem ka. Nday. Ay, saan nakasta ka ababa ti panagpanpanunod ko, pare? Kas kalaubing agbiro kiti kariri na. Ay, di ta ka malagay. Ay. Nagsarita kayon samot kin ni kapitan di tadalan. Way, yung kasla si mabalin ti panunod na. Apay kumaasim mabali ako nam. Dinilaw ko nga main ti kanayon na akaawan iti opisina na. Ibaga nakidin nga pinadas kami kanaw. Anya, nasaon ni kapitan dayta. Uwin nga raw, kaslag panunod nga ubeng. Kasla saan mutin a kapitan no kasta tibagana. Dayta nga raw kay. Iso pinanawak langin na. Nasayati na ramid mo. Tay kunada nga rudaun. No asino ti adanakam na. Isaw ti agpasinsya. Napanamang Kyle. Apay aya, tadamag kala adamag. Ti saludsud ko ti sumbatam. Napanam ko na. Napangkam naghapi-hapi ni Pariduro. Kasangay na nga mahin. Kasjay ka anakan. Kasangay na, iso din ang gayak. No kasta, kasangay na. Wen! Libre na. Aya, ay, kunaklalakit din no sa dino tinapnapanam. Sana bali. Maminsan laang mo't iti makatawan. Pare Kapitan, mapantaman ni Jay Ilinton biga. Wendo raw. Kailiw ko tinapintas ana beauty analapsat abalasang. Isu na lang tawan pa'y kwartak ita, Pare Kapitan. Ay, don't worry. Ada kwarta. Kakaiso na alak ti honorarium ka. Ililibre kita. Ay, day taman ti kayat ko kan ka, Pare Kapitan. Layos manan ti arak ken pulutan. Imbaga kan ni Kwarog, kasangay mau. Iso saanin ang nagtagtagaray, idagdamdaman. Kasanungay, nung maamuan na asan ko gaya makasangay. Bili nagtamang ano agpulong kanibanang. Day tati kasayatan nga aramidang, Pare Kapitan. Pare, masapatay itong bigat. Ay na, magagaranak ang makakita iti siksi abalasang. Ariglado, Pare Kapitan. Ay sus! Urayan kanto niya para daan ti tricycle. Masapa kanto pare. Ewan!
Sa uka din ni Kapitan, ti dandanida pa nagapakin ni Badong ka ukwaraw. Ha? Awan mo timbagbagana na natuyang. Anya ka di tinapasama. Dinilaw sa kanu ni Badong ko ti kanayon na apanaglangan. Nasurun sa ni Kapitan. Kanayon ko matadilawain. Kanayon latamot ngaglangan. Saan mo ka di nga ayunan ti aramid ni Uncle Mau, kwaraw? Saan Tarumbang ko akanayon nga aday di barangay haul. Tay sukat nga rin ti Kapitan. Imbagak ngamin kin ni Badong kaw, adi na dildilawon. Ngam natangken mo ngamin ti ulo na. Makita mo't ngamin ni Tata Badong akanayon nga aglangan ni Angkail. No kasta, ni Badong ko ti ayunam, kwaraw. Wana, ta iso ti hustaw ti bagbagana. Ada kami manin, ading napintas na beauty. Wen Kapitan, anya ka diti order yo? Iyalaan kayo iti naimas a pulutan. Sige man nga raw, napintas a balasa. May mayat ti hard nga anak, Kapitan. Iyalaan na kami man nga raw, iti kanginaan alakom nga arak, ading napintas na beauty a balasa. Wen nga, Kapitan, ada state side nga arak ni. Day tama. State side? Ay sus! O sige nga rod, Kapitan. Taala ti order yo. Napintas at talaga ti balasa. Pare duro. Wan nga raw, pare. Awan la kumati asawa. Armak na dyan ang balasan. Imbag no kayat na ka, pare Kapitan. Apay kumadi na kayat na. Kit Kapitan na. Kasano, kat ubing pay kan balasang. Idin po tasi ka, laklakayan kan ama idilig kan kuana. Awan ka di manan, di pare inteng, dito barangay hall, maray. Adda ka di ibagam ken kuana, Kabadong? Adda ko ang kasano may bagangay, kat awan mo ngarad. Ibagam kanya kun ta ibagak ton inton sumangpag. Ay saanay, si Derek iti kanayon na akaawan. Ita, awan manay. Nya mutikas ta klase a Kapitan ngay. No anya ti parikot mo, may munto ibaga, no adda ni Kapitan. Ay, makapaawan ganas da dya Kapitan. Awan ta muna. Ay, suron kan. Ibagam to day taken kuana inton sumangpag. Wine, saan ko asar dengan? Ingga na di makaamirais kung nagbalew. Malaman nga rod, Kabadong. Bareng mapagbaliw mo. Kumparay, iso saan ko asar dengan? Barang agbalew, maray. Kasta tinasaya at agayem, Kabadong. Mangrikap kami kuman, Kapitan, Mang Doro. Kasano nga ikat sana na makapagnatoy kadwag. Sige, bayan nyo pa'y langarod ang makaturog di talamisaan. Apaman ang makariing, yawid yun ton, Mang Doro. Pakikita mambi itama pa na kay si Arwan. Sige lang, Mang Doro. Nakaturog met ditan. Sige, panawan nyo latan. Sige nga Rod. Kita manuad daw masidagan kwa na. Ang mga nuan niya ti aramidan dagan kwa na, Sige, Mang Doro. Pimanaw matlaan ni Mang Doro. Darasat nga alakan ti pitaka ni Kapitan. Aday ka, naalakon. Darasat ti pumanaw dito ang mga noag subli ni Mang Doro. Mabiin, namawampay lang ni Angkail. Sa payjak amo no sa dino ti pangsukunak kan kuana. Ay, awan payaya. Adda na kay bagakay. Akadwa na kanun ni Duraw, naglugan iti tricycle. Kwarab. Win ka no nga raod. Ay, ang mga nun na bartag naman na. Ay, inak man ida surutay. Ay, sige Naglugan kan iti tricycle ka. Tadwata amang sapol kadakwata. Sige. Mapantay di ilay. Inta sa pulin ida. Kay, nausawan na ni Uncle Mac. Wain tataba daw. Nagyaman takinadwaan nak anang sapol kan kuana idirabe Umay ko kumasaludsudon kay. No, aday bagbaga na mapukpukaw ka no, apita ka na. Mapukpukaw ti pitaka na? Uy,
Awan mo timbagbaga na kasta tataba daw. Tay dinasarakan tay jay inuman. Uray na bartay. Imbaga na nga awan. Mabit lang. Tay nakayaban ni Uncle Kao. Saan ko nga mo tinapasamak idirabi? No, saan nga imbaga ni Kwaraw, paray? Apay talaga nga awanay. Tiwalit mo paray. Ay, awan nga rod. Sa padakal mo ti karga na dayjay. Ay, sayang paray. Napanlang iti inuman ti dakkel agatad akwardam. Tuwan nga rod. Ay, ada atap ni pare Duraw. Adya na pintas ken na sikse ken na beauty a babae tinangala iti pitaka. Ha? Isumatlat ti adda ijay idi. Ay, ura gayam na pintas a balasak wano sikse. No, agtatakaw. Kahit agsubli ka pa ijay paray. I don't like. Agyaman na ka. Tauray sana nasaya ti impakitaken ka, paray. Kahit si kapay lati nang yawid ka niya. Agsipod ta kayat kung aramidam ti pagrebengam kas kapitan paray. Ay, uwan paray. Don't worry. Agbalbali wakaon. Sikat tinang silaw itinakula-apan apanunod ka. Sikat tinapod no agayim. Tuladag ti kinasaya at ma. Good job, Tata Badong. Kasta tinasaya at agayam. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka di ti maipaimikan ka, kabsat. Umay ko kung maireklamo ti kanayon a panagpukaw ti manok mi, Kap. Awan ka di ti atap mo amang taktakaw iti manok mo, kabsat. Awan mat, Kap. Awan pa'y mat tinakita mi. Masapul nga adamanin agrunda, no kasta. Adda pa'y agpukaw uray tengat aldaw. Ha? Adda pa'y nakita mi iti bigat. Idi madanon ti sardam. Awanon. Kaawatan nga iti aldaw ti pan nakapukaw na. Kasano daytan nga ita? Ay, saan nga amon no aldaw no rabi iti panagrundada? No asino nga min at yagtatakaw. Ay, talaga aparikot. Ang mga numaibos ti manok mi. Basag, ay naggapukan samot di ta barangay hall balasang ko. Wan kapitana, napan ko imbaga ti kanayon apan nakapukaw ti manok mi. Na, agraira manen dagiti agtatakaw. Ay, wan nga rod kapitana, ado tinapukaw ang manok mi. Ay, ipupok mo nga min ati manok mo. Kabayatan adi pa'y naduktalan no asino ti agtaktakaw. Wan nga rod kapitana, day tala ang tamasapol nga ado ti pagpakan no ipupok. Imbag ti bulos, tamakasarak day ti kanenda. Ang no kastamot nga agpukaw, saan ka di amay mayat no ipupok mo? Alangan nga umay daalaan iti pupukan. Sa bagay matkit di kapitana. Sige, ipupok ko pa'y nga rod ida. Masapul nga galibtak kayaw, usay. Awan pa'y nga min ni Kwarog. Sika pa'y ti mangisandikan kwa na. Wala, kapitan. Agwaras kami nga kakadwa. Taano makita mi no sino ti managdada, guys. Pares-pares kayo sagdudwa kada purok. Sawaran niyo ti masakupan. Arigla daw ka. Ikagumaami at tiliwan tagtatakaw. Salbag tumag ngamin dagita nga agtatakaw. Imbag nga awang kumaparikaw. Agraira damanan ka. Sige, kayon. Sapay ko ma. Adda maisang patyo ang managdakdakas. No da matiliw, may uludam may ditaw.
Win angem, ay, alwadan yaw. Saan nyo adang ranti matilaw yaw? Wangkap, saan kami mo't anaranggas at anog kay? Naanos kami makay? Day, anya dagita luplupaw. Apayaya pakibiyangam da kita. At na nga laak. Ipan ko'y taglaklako iti wagwag. Kayat mo asawan, puro wagwag dagita. Agbalin na wagwag no makadanon ton ijaglaklako iti wagwag. Ibagaman kanyak no nangalaam kadagita agduduma alupaw. Ay saan man natila damdamagan. Ang mga numapay ti gandat kong aramiday. Mas daawak man kan ka ba daw? Kanayon ka pumanaw. Jak amaw no sa dino ti papanam. Uray pumanawa ka, tagawid akmutlaeng. Awan pagparikutam. Ang no sana nga gaway, dayta ti pagparikutam. Awan ka di tinadlaw yung agtatakaw. Awan magkapitan. Amo da nga grunrunda kamay. Ngim awan siguro makita da nga grunda. Ijay danto siguro nga gunay nga takaw. Kasanaw ti pan nakasalaw ya oya kadagitang agtatakaw. Hay! Amo da mater aramidon da nyaw. No makita da nga imadayo ti tanaw. Iranada tagtakaw. Dayta itatirigat na. Sipsiputan nyo ida. Ngam sipsiputan da kay met. Nagsisinipok kami na. Makita ano sino nalalaing. Paabak kayo kadi atanon. Ngim, dayto iti pakaabakan mikap. Anya ti pakaabakan yaw. Kastay, mano kami amin atanaw. Siyam kayo atanon. Apay adinamag mo dayta. Mano amin ti populasyon ti kabildatan. Kurang nga 4,000. Dayta ti ko nakaparikaw. Nagaduda. Idinto tabasit kami laang. Saan mo nagtatakaw amin dayta kurang nga 4,000? Man-manawla siguro mo't Iso nga in kaagrum da manan. Inakas mo ka di tay linaba ka sapatos kan jacket mo, inteng? Ha! Ina! Nagapuak iji barangay hall. Kasano ko mga inakas ko? Na, Yay. apay ngay nga awan ijay nangibilagak. Ay, awanin tayo original a sapatos ko. Sapay nagngina. Ay, Awan ijay rabaw ti bato, anang ibilagak. ha? Pati jay jacket mo. Awan. Ay. Apay ngay. Ay, biro ka ma. Na, pangbiro kak kumangay, saan kumat nga inakas? Ay, Linabaak, ngem idimapan ko akasen, awan mutan. ay apay ngay. Saan mo't amag na jay sapatos? Jay mo't jacket. Saan mo't maitayab ta na puskol? Nadagsin? Mas daawak nga rod. Ay. No awan tinangala, adda ko maijay nangibilaga. Apay akas tatarupam, kapitan. Madinsa, pati aldaw mau. Mapukpukaw tili na ba ni Banang sapatos kan jacket ka? Iya. Ay. Ay, na yan. Muray te karuba may. Ibaga na mapukpukaw ka no ti sinampay na amaaw. Kabarbaro ka naw. Ay. Madiday to yun agpukaw tili na ban? Pati sinampay agpukaw. Alangan mo't apati sinampay ti tattaw ke rundaan may. Agraman ka di linabaan kat iti unag ti balay ti pangisampayan. Kasanon ngay no nabasa. Kasano amamuan no asino tinagala iti sapatos ko nga urid. Ay, Anda pa kabigbiga kat iti dadya sapatos. Anya nga ti pakabigbigam kap. Sinuratak iti pintel pen jayan ti swilas na. Pati dapan na. Adanagan ko. Diyo ko na apati jaki. Mau, kada mapakabigbigam. Ada ije unag ti kwilyo na. Adanagan ko ije. Pati ije unag ti bulsa na. Adamit nagan ko ije. Kaman kay di luto to insangpit ko to yan. Nagapwam ka day, tanda pa'y insang put mo. Saan mo na damagay, ng kakiiluton? Agoray ka man ba daw, pangal-alaam iti gat-gatang mo kadagit isang sangput mo. Ay kat bukod ko mo ta diskarte No awan ti diskarte, agrigat ti bagay. Anya kumangay day ta diskartay. Ibagaman taramidak magtapno magatang kumuti kayat ko agatangan. Anyaya ti kayat mo agatangan, taikang ka. Agpaisaw, ikanak iti igatang tao.
Wala no ka ba ilak? Angam no saan? Ay katawa na. Aganos ka, nukurang ti kwarta. Pagpapintas lang, mat. Tapno ibagadaan na pintas to'y asawam. Ay way, nikang ka. No pumintas ka, apalan daktaw, tanapintas, tituyang ka. Maribanang, di mo ka di madlaw a puminpintas ni Marituyang. Madlaw ko nga rod. Pumudpo daw. Kan mayat pa'y tipukis na. Bagay na tipukis na. Ado pa yan ti makitak abaro akaws na. Ay, awan mo ti amok ngayon lako da. Pangal-alaan na ngay iti igat-gatang na. Dayta mo ti pagsidawak, Maray. Saan mo't nga umay gumatgatang dito tersina? Isang sangputan samot ni kabadong iti ilutluto na. Madlaw, asaan nga agrigrigat? Saan ka de, Mare? Saan ka din nga may imut utang kan ka? Saanon? Binayadan na pa yan ati utang na. Umay kumaditoy. Tadamagan tano nangalaan da iti kwartada. Ibaga na pa yung nga taya, no nangalaan da iti kwartada. Saan ka di ano maminsan? Kat saan ang makailimlimad ni Marituyang? Sa bagay, ibaga namin na sikrito na. Win saanan a sikrito, no naibaga na kadata. Naimbag abigat yaw kukumaray. Ay, nahiitaman pa'y, Mare. Nabayag basit adi ka imimbay di Twitter sena Wen nga rod sakit. Inal daw a puminpintas kamat, Marituyang. Ay, nagmayat adang ganday tan maray. Pimintas ka di mo lang. Ay, madamag ko man, Mare. Nagalaam ka di iti kwartam. Ay, asino kumapay nga itimangtid iti kwarta ko kumaray. Siyempre, ni Badong ko Anya ka di ti trabaho ni Badong mo. Saan mo't asigod nga ado ti kwarta na? Nga rod Dinamag kaw ngem kuna na mo't abukod na kano adiskartay. Ne. Anya nga tangay dayjay adiskartina, Maray. Di na mo imbaga ako kumaray. Saan man nga iso ti pagsaritaan tayo? Agmamaritis tayo kiday! Itaylaan nga imay ni Marituyang ijay Teresena. Kat adda na ibaga na ang nagsiddaawak. Anya ngay dayta dungo. Madlaw nga ado ti kwartana. Ha! Di na magmino pangalalaan na iti kwartana. Ang kunana mo't abukod adiskarte ka no ni Badong na. Dana. Anya ngay adiskarte dayta. Dayta nga rudmat ti pampanunutag. Awan mo't ti amok at trabaho na. Kan awan mo't inlako da. Ikagumak aduktalan do anya dayta adiskarte na. Ti may sapay aburburcha. Apay adi na ibagakan ni Marituyang ti husto apangalalaan na iti kwarta. Nasaya at nagkita ta dito'y kalsada, paray. At ka di pagsayatan, ngayon paray. Kaya't kulang adamagan no anya ti pakakumikumam ita. Apay ay adamdamagan paray. Jak mo damdamagan, no husto mo't laang, tararamidin niyo, yung barangay hall. Anong ibig mong sabihin? Anya mo ti kaya't asawain ti panagdamag mo, no anya ti pakakumikumak paray. Dakas ayat agdamag. Panakibiyang, itibiyag, dahi taramid mo paray. Ha! Saan ko abibiyangan ti trabaho? Iso asan mo mo't abibiyangan ti pagsapula? Saan apan nakibiyang pare? Damagak lang. Mala, tanda pa pa na. Na. Nakman na nagdiskartay. Nakasukat ka matinteng. Papanam ka de. Inak man dita sa bali apurok. Inak kita nagiti agrun-runda at tanaw. Nasaya at met. Tapno maduktalan nyo no asino ti agal-ala iti sinampay. Amangan no isumot lang tagtaktakaw iti manok. Matiliwan lang ti awanan baan. Jak pulos pa kawanan. No asino mo't nga taaday tangag tatakaw. No taga dito nga tawon no, naggapo iti sa bali a barangay. Saan nga sigsigurado na dyan ta maduktalan tumitlaan?
Sigurado asaan mo amakitan tinapukaw a sapatos kan jacket mo. Sayang nga ron dagi jay. Nagninapay bit nga ron. Na, ti lalaki ang magmag na. Kasla jay jacket. Kan sapatos ko ti suot na. Asit gakman. Naimbag abigat mo baraw. Mayat man day ta sapatos kan jacket mo. Ay, apay, mayat mat lang dito kapitan. Kita taman ti dapan ti sapatos mo. Ni, apay nga, kita ang tidiapan ti sapatos ko. Basta ikatanta. Kita akman. Uno ipangatom langan ti sakam, ta kitaan ta. Di talaga yam, kapitan. Sige ta, ingatok. Anya ti makita man nakasurat. Ni, apay nga nakasurat mo ti, Kapitan Inting iti diapan ti sapatos ko. Ita. Kita mo ti nakasurat iti bulsa ti jacket mo. Agun man. Ni, ada man ang nakasurat nga Kapitan Inting? Apay ngay? Ti kaya't nasa winday ta. Uluden ka nga ipan iti barangay hall. Agtatakaw ka. Umay ka. Saan Katno ginatang ko dito kanitatabwid yung. Katno adupay ti inla ko na iti dadu mga wagwagan ije ili. Intagaron iti barangay hall. Napayabak ni pare ba daw? Makitam ka di day ta inlakom iti lalaki pare. Adapay kano inlakom iti wagwagan iti ili. May sa ti kayat asawon day ta. Sikat agtatakaw. Kapag padalang mo ta pare. Naa. Apay may salayang ayat ipuraw a kabalyaw. Naa. Di ka makalibak. Ta ada nakasurat anagan ko dita jacket. Kain pantalon. Kay, alam ka di na kita pare. Jacket nga alanin da kita. Ang bayadam amin at tinakaw mo. Kan amin ang natakaw dito kabildatan. Kan bayadam! Ay, awan mo't pagbayad ko pare. No awan pagbayad mo. Ije pagbaludan ti pagbayadam. Pagbaludan? Ay, sana pare. Na. Ay, karigata kabayadan. Ay, pagawanan na pare. Di na kipabalod Ay, karek. Saan kon nga ulitin? Ay natatabadong. Uray kasanuti pa nang ilimad mo iti mading aramid mo. Maduktalan tulat ka. Agbaliw ka ngaminan. Kasayatan saan kan nga agtakaw. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sinalbag kiday. Inarab tinuang timulat Sino nga ta tinakabulos tinuang na anangarab iti mulata? Ay, saan ko anadanaw? Iso ajak amaw. Ado ka day tinarab da. Anya amula tinaarab. Jay kamutay, kang pitsay. San pa'y mo na naarab, idi nagsibugak, idi pitsay, idi malam. Ay, sayang pa'y ti kamuti ken pichay. Asino nga taaya tinaliway tinuang na. Tabinaybayan na nga inarab tinuang na timulata. Ay, maamuak tulang, tuyang. Maamuak tulang. Kasano pa'y am-am-am? Di mo ngarod nakita. Ay, basta bumalisak. Sana mabalinti kastoy. Asino ngarod ti balsam di mo ngarod nakita no asinaw. Basta bumalisak, ito ura niya pamuspusan. Kasanaw no ti balsam kat saan gaya mga isaw. Ay, makamuditan na. Basta bumalisak. Nalawa nga ta aya ti binulaan ni Kabadong akin nan tinuang
Kapitan? Ay, imbilin ko kadagiti tanod ang mapandakitaan. Ay, sayang. Taawan mo't ngamin ni Kwarog. Isu ko mati mapan mangkita. Sungaro. Ay, ni pay lahu si ate, mangidaulo kadagiti tanod. Noan niya nga taaya ti resulta tinapananda. Nalawa nga taaya ti kinantinwang. Ay, urayin tayo asumangpit adagiti tanod. Ay, amanga no nalawa ti kinantinwang, tapirmi asuron ni Kabadong. Ay, gagangay na Talaga nga agungat. Ay, uray sakmet, ano kastay? Ay, masuro na ka talaga. Ay, sa bagay, nagbanban no ganda day, chay. Namnamaan da nga daapitin da, ngam ita, kinantinwang. Kasano tinapan nyo kinita amulan ni Paribadong? Usay. Basima, Kapitan. Taltalon sa amat apo unti pichay, kin talo apo unti kamutay, tinaarab. Kasano nga amom talo? Kinalpas mo't akin ng tinwangan. Adamot tipon na anabatay. Saan mo't akin nandinuang tipon na? Madlaw mi mo't Kapitan. Anya? Sa gatlo lang ng pirmi nga ungat naan. Ay, my goodness. Sungaraw. Kinita mi taglawlaw no da sa bali anay perdingem. Awam might. Ay, ang mga noon nakita ti akinwang. Iso nga inala na adagaos. Siguro tano sana ka ay saus. Inarab na amin ay. Naglang to timula iti asidag. Ngamain. Nagado mo pagsipaw. Kunak man no nalawatikin ng tinwa. Anya ka diti resulta ti ipapandag iti tanod ije nagmulaan ni Paribadong. Awan la dinar aramidan da dya Paribadong. Sagat lola apuon kano tinaarab. Kunak no nalawa apirmi. Anya, ay day talakit den ti imay na inreklamo. Binanog na pa'y dagiti tanod anapan ng kita. Wala ron. Ay nabanog dagiti tanod taadayo tinagmulaan na. Ay unay kat ni Paribadungan. Ay aglablabos no maminsan. Super arsagid. Ay dilakit pinaritan mo't ni Marituyang anapan nagreklamo ijay barangay hall. Kat basit mo't lang gayam jay na Arab. Ang mga nusaan nga mo ni Marituyang anapan iti barangay hul. At damanin sagay saan naputin a bunga ti utong ta. Sino man ang tinangaramit di Jaya? Apay kumaan na putag. Dayta nga ro, di tati pakasurunat. Idinapanak iti barangay hall. Inyalang-alang datin, reklamok nga inarab tinwang. Kasanaw kat idinapanda, sagat lulaeng mat apuun tikin ng tinwang. Kababain, tabasit mat gayam. Ay uray basay, ta nagbanugak may. Ngam ti parikot ita, saan mo nga amaw no asino anwang tinapan. At dantumit ka ng tinwang timula na. Na, anya ti kayat mo asawang. Ay saan mo nga mo ay. Ngam di dakpadpadasan da kita. Tasyak pay lang ni Badong, asaan na paluklukaw. Bumatang kayo man iti pitsay kaw kukumaray. Sige, Mare. Gatangak day ta dua arpet. Imbag lang isagpaw ko iti ilutok. Akare-kare. May salaang kanya, agmay sakmat. Ay nahagyaman ako kumaray. Inakmet di ta kaaruba. Taawan mula da apitsay. Ay, Marituyang. Daytoy ka di tinayon tikin ng tinwang ang nagrorodan ni Paribadong. Huwag maray. Idi imbaga na kanyak. Kunak nuad o tikin ng tinwang. Angam saan magayam. Tatalula apo. Narorod, idi talula ang apo untikin nantinuang. Kasano nga, inuad adaw. Ang mga no na atakin Marikwanang. No amin amula na katkin nandyan wang. Ay na, paspasin siya anyon ni Badong kuno maminsan. Takas Jane. Saan makapagpaspasin siya? Imbaga ta saan ka mo takas jay, Maray? Ay na, adda nga minakam ko kukumaray. Kanaano sa... Ay nanggatangam iti pitsay naglalang to banag. Day ta tinayon tipitsay ni Paribadong akin nantinwang ako nana. Napan ka ije balay da? Wano ije nagbulaan da? Insursur ni Marituyang.
Gimatang kami mutan akan ni Marikwanag. Ay sus, na siguro dita ta naglang tao. Isu nga rod an ay ayo ak agimatang tanaglang to akitaan. Anya nga iti pangilaukam dita. Agluto ak ngamen iti kare-kare. Makasidsida akat iti Eh, kare-kare. ura sakmat dungo. Nabayaga di ka naglutluto iti kari-kari. Takanayon a pinapaitan ti ipagatang mo no mapanak ijay ilay. Nakita ka no asino ti mangputputad iti bunga ti utong ta, badaw. Ay, ibaga madagaws, no asino timang putputay, tapapispisa kaon. Dagiti manok mo, lagtuan da si pitan iso amaputad. Anya, dagiti manok kaw, kunan. Wan, tapno saan ama ibos ti bunga ti utong. Ikulong mo dagita manok mo. Nung makita ti mapanamanaw, tiliwag man. Katiliwan, ipupok mo, tapno di da ibusan. Tapno adda ilakaw, kandeng-dengen ta. Ay, makapasurong dagita manok Ay, mapanak man ijay, tatiliwag ti makita amang putputay. Kita kit di ang mga nubarsakam idakat matamaan da. Ay, sinalpag ka manok Si kagayam tinadawal amang putputay iti bunga ti sitaw ko Ay, agure ka man. Tagamatak ti tenged mo sa kay wasawas. Gamatan ka kastuyay. Iwasawas ka. Badaw! Anya day tar aramigan! Iwas-wasawas mo magtanday tamanok! Ibatama! Sapay tatungid ng tinanggang matam! Sana balay, tasabawin tayo itong madamdama. Paya pinartin ti dakil akawitan paray. Pinagbalin mo mutan na pulutan. Uwan paray, tadadaulan da, lagi timula. Kasta aya. Nakapungtot ka adagos. Iso agi na matam ti manok. Una, ay makapong tutak launay paray. Ay, nagrigat nagpadakal timula. Apan dalayang sipi-sipitain. Uwan ngagpasaw. Kalma ka lang pare. Si kamit lang ti madadailan. Uno mapukawan no. Kasta ka na yung tiar aramidan. Pinulutan nyo kanumot kanitata daw ti manok na. Uwan ngagpasaw. Mauyong na dadya akong pare. Di na malapdan. Panagpungtot na. Dakil sapay kano dadya kawitang kapitan. Uwan Jose. Awanan ti kawitan na pag-breeding na. Napulutan eh. Agbababawi mo ilang ata iti inaramid na. Urag babaway. Di na maisubli at napulutan ng ti manok na. Adalat iti odi ti babawi kay. Ay na, malas nga ron ti manok ni tata daw. Uran ni pare badung malas na may tawanan ti pagkabisaan na adakil akawitan. Nairano dakmeten sus! Permi apulutan kan igop iti sabaw. Ay nadala ko mamag naraman na magkap. Malas ma, awan ka. Imay ka kumainayaban. Adayon sa matiayan mo. Anya jay imbaga ni Inteng. Maipapan itin wasawas ni badong mo amanok yaw. Masurunak kin ni badong maray. Gaputa agperdi jay manok iti mula. Tiniliw na ngayon wasawas. Ay, managpungpungtot at talaga ni badong mo. Nasa umon maray. Kasurun ko no daduma. Ang awan maaramidak taasawak mo. Manun atawan nga inanusam ni pari badong. Ay, jak kayat abilangan maray. Masurunak laeng. Anya nga rod ngay, talaga akasta. Ay na, sa anak nga rod anaragsak iti sidong na, gapo iti kasjeng aramid na. Oray nagbasit abanag, agpungtot ladaghaus. Imbag tasaan akas dyan ni Inteng. Ay, no saan laabasol nga isukat ti asawa, nabayagan asinukatak ni badungkaw. Nay, pangay manan na ito'y mula taman ito yan. At na nga sa. Ang mga nukaldeng, at nga min naputad nga ugot na.
Ni Katumas ti nakitak abulos ti kalding na. Ang mga nuiso ti may ditoy. Ay na, saan ka ngagpabasol adagaws? Penkampay nga umuna sakbay atudwam no asinaw. Daytoy ang napasamak iti manita. Saan ko mapalabas? Anya man ang tinapanunot mo nga ramidhan. Urean niya ditan. Makabalis ak laki day. Ay saan ang nasaya at ipampanunutan ba daw? Maditi agibales, nang runa ta di mo amo no asino ti balsam. Ure asino ditan na. Basta na mabalis ka. Kasanaw no awan basol ti mabales mo ako na. Ay kat problema dan na. Saan ko ang problema daytan? Basta na patay, makabalis ak. Nuang med ni Tomas, daytoy nakapagaw, dito'y sirok ti mangga. Makabalis ak medlangay, nga oray kaskasanaw. Tun sumip ngay, ibulos ko, tinuang na. Tapno mapan na kanay, nagitimulan ni Tomas. Mapadasan mo ni Tomas, tinapadasak, anadadailan, timula na. Inakaw, ngam agsubli akton, intun sumip ngay. Nay, papanam kat sumip ngatan. Dalabasit mapan ko aramiday. Iti kastoy nga aramiday. Maragsakan aktaw. Tauray kaskasanaw. Makabalis akon. Naa, ay saan ka nga garamit iti may kaniwas. Hayagtal na ka man tuyang. Anya may kaniwas sa sasawam. Rumbang ti aramiday. Saan kat ang may kaniwas? Di ka kumaagaramid iti pagbabawyam. Hayagtal na ka kunak. Kaumam tangiwat mo. Inton ko nay. Na. Tasyak pa'y kat ti pagtalna umaun. Saan mo apatuluyan ti panggap mo nga aramidan ko na? Ay saan ka sumanaw kunak manayin? Masuro na ko nay. Naungit ti kita na daytoy ano nga. Sa naatap. Umabaw ti klase na ano ang. Kalakyan nga mingkay. Ay agure ka man. Tao kasag ti talina. Ne. Apay ay. Kamatan ng sanggunay. Ito maraya ko na. Sinalbag. Di na magsardinganan na kamkamatan. Ay, sumpo ka dito kasamakan. Tapno di nak makita. Anay. Kasitan magayam dito'y nagsumpo ka kanay kawanan. Ay, ado asid dito'y. Apay ngay akas tati itsuram. Kas kamula kulduruyan. Apay day tarupa kentakyag mau. Nagado agarumyad mau. Anya tinapasamak. Inukas ko titalitinwang ni Tomas. Tay bulos ko kuma. Tapno mapandakanan timulan ni Tomas. Kahit anya tinapasamak. Ay, imbis na mapanmangan. Siyang matikinamat kaman na ti ata panuang. Simuksukak iti kasupukan. Ngam kasitan magayam. Siit alanot ti banag. Kaskadaan niya dagijay. Day takaday ti bagbagam apakaragsakam no baligi ka. Anya ngay, naragsak ka kaday. Anya naragsak. Kunak no sana na atap di anuang. Pirmi magayam nga atap. Iso atila sinuksok-sok kamaun. Ay una yan. Kay pakaragsakam ka day. Ti pan nakasugat-sugat ka. Sana ti pan nakasugat mo ti katawaak. Kayat mo adusaan ti awan basol na. Iso asi ka tinadusa. Asino nga iti aking basol? Saan ka day asi ka mo lang? Sika tinangukas iti talitinwang. Iso akinama na ka. Unsa nga agpaisaw. Made, ti agpanggap iti dakas iti pada tao tuyang. Manipod ita. Saan ko nagamday nga ramiday. Ang mga nod at dapat iti dakas na mapasamak kanya. Iso asanan tuyang. Ay natatabadong maditi managpungtot ken agibales. Ang mga nudakdakas tingka mapasaran. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabali play aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez.
Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iti kay panagdangan.